that any interference in the selection of Tibetan religious leaders will result in targeted sanctions. Gena shungi tenga chilujik dong gubya gubju gonga lor zinsung senti chebe pimi chojogi uti Gunsi benche gen dun chogi nima cho tadayang gena shungi tamda wo rinpoche chogi zobe kunyi ki nangmi nambe nedan kanyin so shedo kanya mebar gyuryo bar gena shungne rinpoche zo timdu mayin bar zinsung kanyar ta zunju sogi timda chebe pimi chapsi zunba nam ngebar tu leche dongyo ba kyodo. In Tibet, there is no dialogue for a peaceful settlement. Access is almost impossible, and the Chinese government continues to violate religious freedom, including by claiming that only the government has the authority to select a future 15th Dalai Lama. Teyan thare chilo nido nishu le nyento di seda da de Amerike zingyong da chezo ki gena thoki le den sojong ki chokzo ari chezo wongme thumi kushap jimme govern lagi nyento shi ki gu gena ngune tabar pyoge kanyo shiwe thone setup yongwe thume cheme batang phena dogyu rawa meba mase gena shungi phemi chede rawa dore muthune tangshin batang Konsekyam gyu chimbuchogi kui yangsi demgo shugyu wangchate gena shungla yobe zule chegi yobe gyunjo nangdu. Teshi nyendo teyi nang gena shungne debe lo chulha zamgi ring pyoge shime da dewe konsekyam gyu chimbuchogi kuzab lendu teme gertu nangyu dunbatang sangchogi namgyur dungi meba mase. Gyashungi pyomi to michele debe narjo tang changnyon jegi siju lagdar ki pyo nangi pyomi chode rawa la deshi tongshimbar gyunjo tangda. Gyashung ne konsekyam gyu chimbuchogi maung be kui yangsi ngunzun teju mutu cheshimbar te timge yinba kyodo. Tadung gena shung ne mirik tundi yartun pesang kyuto be suyu shebe digdim te pyo rangyong jong sewe nang lakdar gotsukpa teni gena gi keje dönbe chizo ringlu lakdar chegyur wangchatiyu yinba mase. Suyi teyi nang turab sarbe gena gi keje dönbe chizo ringlu gi samlo tang gegab gi tabchu gyotu kechen tang Langjar zisong shune rangyong jongki mirik tunti yartun letun ki nyamyong dubje tang songde chede gekab lekhong tang jizo zanzu jimang migir chegi mirik tunti yartun te gudo tongwe genti yobaso kyoba namla chochu ngone gyunju tangda. Ari nyechar tembeb nawe pyoden siju timi tang pyo nang padu tsurhong ki timi nyi gyune pyo ki sakyu tu pepde pyo ki rikshung tang ngo gyune tuptab chagyobe gyuma nangdo. Diga ari tenshi chebe geji pyodo le gyu kangi parge unzi pujun sring lagi thare nyendo dini chapsi gyu gyogo chane ke chimbushi chayo ba dijo nangado. Kande dizu di chenga gyana shung ne kyakong misegi nedan thola siju kande tengado. Di thola Amerike zingyong dan tazo la lobzun tunge dizu chaja. A kunzi dizu digi lobzun dizu pyodo shunga togi ari zingyong thone gongba shekwaji chaja ba daya tazo ne gongba shekwaji chaja. Nyemba dikjo wa Tamdin Wangchuk la tang nizu di chokti ki nyendo shugen densitiki yin.